Ka FKGGP Rambrai Circle menhakas ni sajan jong teo balala. Hapo ke jing ilam jong gestar lan lingkoi kum presiden ke Rambrai Circle berkit kod jong keseng kelalej ban jurip kan sani ke PHC Rambrai. Pada kata jing jurip keseng kelalap ya shibun ba ke jing duna ya bakate ketenat kedon kampan penbiang no kerki. Hakate jing lej jurip jong keseng lalap rubah ke emergency room labu ulang bat ke kamera ba peji nongpang TV berketega ketab ha namar lesi lada don bapang jurho TV kan wan lampan bang cik jing pangyeben. Habai keren buat doktor kit borlang warlait ma ulong bag hospital kam don wat tang ya ke jaka pen kha kulung ko babiang bat kam don ru ke jing pen aji kulung bedang sukha kum juru igi jaka bu dawai babiang bat wat igi jaka sa nak bentai ki nong trei ru ki duna bha kala don ru ke jing ong bag hospital ke sim kebu haba le igi birth certificate Rekat kum ke jing ong jong doktor om sim ladon kum ketei rega dei tang ka donation nak benta ka bai serok bat kot basla tang kum ba san ne supporting ka Hakabai David ketika benta nak liang jong seng, shen kan salej ban bu dekat dorkas, hakmat minister berdei peje ketenat ke koi kekia, bandawa baka sorkar kan penbiang no mardor gi jong don kam, haketik hospital. Wisni, yang biak di bawah register wisni itu sistem, idon kam ban hatle affidavit. Karena ya gitu kita mau register ada sistem, idon kam ban lagi kudo lah. Nah, kasong kita ke, kadang Islam lo kasong kita. Nomor update sim affidavit update kita kudo lah ya. Jadi ada nonton isoman simon ni, siawan kan ni. Nonton ni pada di habar sini ya, ini di bahasa. Enggak baik bahasa seperti ini ban siu ni, sulung tang baik besar sektor depan lah. Lah ban sim kinjar, itu tekan dia kau ban sim. Itu kita satu. Nomor kadi ambulans bang. Bala yo na kawai kan PC na CC ma pati batman te kala di bala rim ha teng pun bakat tut te ka jinjari kan la tengah kat bala ngal dadon bisa naga fon i ngale man snai ke de mong mo su i de i to te tingkat te de ki fun ki bru wa don kamu bulan sa kadu tengah abong di kadu oh driver mentau lah transfer ni padio driver ada menta laitio driver saya transfer padio replacement juga tapi memang nama bak kamera Indonesian PI bakarit bah pia kalau Indonesian nak ni kalau siang stay pak wak di buat dapat asli lah jadi jeruk nanti yuk jeruk nunggu beliau te lapan setrian ini, lak penyepit dengan kamar kajong nanti ngimpat yuk, nak kaya kau jelat dengan sibuk lagi. Ngatrai nila le pesan kapala nong berpen stu lang setengah MHS kapar nila enroll news nem nak sedap enroll kemud kaduna palat kinong enrollment apa Rambrai kadau wangi dawat kalau berkiting ba yo ong ba pau 666 itu mon enggak ada nomor bun bam enroll di ada nomor re kata ada nomor kajong dari ke MHS kalau naban yarap yaki nompang mentar kelas sedang biang kan di MHS MHS 3 kisawan enroll sini keempat ai tarik im lalu kawan enroll sini dan keempat dengan kiseng kiseng pertama ya deal dekat penstu lemno ya ki ba pada ke MHS nama kejing yo jing yarap kalau laknu mentar dari ka poi arlak no arlak tam poi no mencuar di silak sampo mentak ada arlak tam dari jing toy nang tu kelabun mama kelabun teh henry pat ba pagi nak tiang ya katu bende taki bun pat ki hapsiu na plake kan betul kan betul tak tahu kalau kami ke enrollment namun tangi ke MHS sebagian kan kiwas di sampai ka FKGGP Rambrai Circle ngilawan ban inspek ya kana hospital bat ngilap sibun kijing duna nak dem ke sarkar ba o shisha ka jaka jongi hang Rambrai kalong daki peu tli gisnong bat kibril apalat daki peu hajar rei ladang ipej kejing le mina ke sarkar ya kana dong bat hanya Rambrai kalong palat liyo ban ya keren ya doktor insap jangan naga PHC Rambrai ba loong ba sibun kijing duna bawat di kamera ka kulung ru kadang kapnya palat kadang long tangkum kat i sem belang na i sem sier impat da ya hap nang ta ki wei kamera kum ki kamera ka office nang ta ki kamera ban bu dawai ki jaka ban pen ka kulung kam tam ban pen saaj ka portlang taruh sibun ki jingduna nang ta liyo ban ya keren ru badu doktor
insat ba kamtam ki kotar bansa kinong tray ru kidang duna sibun bangidang don kam susu sa kumba san tuli bat nagaliang jongi kum KF KGP sian ngin salej ban bu kamamerondom hakmat jong minister badai pek ya ka health department ba un sekolem ya ka dong ka than ka jongi om ban su le kum ha ki jaka ki bomdon ki breu ba sulong kum ka klau kamtam nyu i dala ki jong ki khmat habang iwan nyu i ba ki nong tre apo jong hospital ba ki da tre sitom sisa bat kamtam nyu sngau nagaliang jong ki pajba ki ut ki nam ba don ki jingsim kabu nagam takibat serket ndre ngilayo ban yakran ya u Dr. Insyad ba ulaong ba kamdon ke jingsiu nagam takibat serket ndre kan sudon tangkum ke jing donation nagam taki serok paper nagam taki serket ki kot ki sla jong hospital kumbasan lene sikau tingka te nagaliang jongi kum kaseng ni kerpat igi pajba ba kimdei ban sngap kino ki riusim kabu lada lap kino ki riusim kabu ki basim tam ya kata ba kinwan sakmat ba nagaliang jongi kaseng ni kloi ya kaban pensyai bat nagaliang doktor ukloi ba lada don kum kita kinwan ban ya kenduk markhmat ba Dr. Insyad jong keneka hospital